Kenang bon penraham syuk-syuk ika jingala bon pan jengkersya na kabentau kertong ke Voice of the People's Party Dr. Ricky A.J. Singkon uban ya airing hak election MP Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency hak khat artarik uyayong arja arpusau Presiden kenika parti uba Arden Miller Basayo maj uba Deiru MLA ke Nongkram ulah hiar syariang do ke bahap Hamausen Road Constituency ban kren sikipat ba na kebather ting ya ke Hill State People's Democratic Party HSPDP. Kumban syukudau ban nak ni ke constituency kumu MLA lami khmat dau ba Methodius Dekhar nak seng HSPDP. Uba Arden Miller Basayo maj habakran hakani ke jingalang ulaong baka HSPDP kala yu hakjat yakinong rem umma et hoping stone lingdo UMLA berem ke nongstan bam kwai hadwaru blai bat kampen im ya ke jingang not umma et baka jella kan rung hak artikel laispa nyopwe jongkariti sensyar kari India. Ulaong baga VPP kadang bot din ban pen emi gijing ang not umma e halor gijing pen bet yo pot usam bat ka artikel laispa nyopwe. Dak bakadau baga jinge trailang ka United Democratic Party UDP bat Hill State People's Democratic Party HSPDP hak Regional Democratic Alliance RDA na kabentakan ik election MP kadai tang ban pen thame pajba. Ulaong bagi pajba Kim Juyo I yaki MLA ke HSPDP bakin 1 year kersan lang yo ba Robert June Kharjaren ukertong ka RDA. Uba Arden Miller Basayo maj ula penya srim ya ke jinga day ke BJP bat NPP kum kisuri kupsni lang berat. Ulaong baka jinga kon kiwe ki parti ke long persya ya ke VPP bat kin om sngoper tang ban rem ke VPP. Mentang ni election kum bakran utau kandidat jong ke RDA bat ke RDA pinci you cak kini pinci you cak pan kum kata rodan jawab election. Umay juping kenal di noelam pakrau baka di gedong ngatan kelese. Umay juping omdon por ban keren ya ga jack di dong paswell ya ga jack di GCM ni Khosroy. Ndrei uyeng banwanra ya ga jisyan nagamata kilong din mandil. Ukwa banyak pun ya kata ke artikel kalau laispa nyopwe. Nomor ulas kufu bakampat biang don kam ke an ke ban scam ya ke jinong try ya ke kendol cap ulai bakan sapai ke por bagi pata kinu masuk ban try la lu ya ke ding you do yang you mau siap ulai lupa ndai dan ban scam ndai skopla bagi ta kiseng lulu mangi don tiba pedendam wa ya ke kerteng jung mai lani ke ta seng jung mai kumu kimlaran Kumno kimeran berpengendam ya ke nongrim ke jung mai kappa ya ke nongrim ke jung paro kala yu hakijat umai ngeng banyak pun ya ke artikel laispa nyopwe hadu kaski di jiak baprihon pagi kini ki badan naga seng HSPDP ki persya assembly ki MLA jong HSPDP ki persya assembly artikel laispa nyopwe umai ngeng banyak tayu purusam Menolak banlan dengan jenisnya. Hendai kita kini di MLA di HSPDP kita dan bentaban ayo ini dijaga asam bagi paiba. Himut datang MI unsha. Oh kipaiba. Namar katarau WhatsApp pembi tangah taga kerteng jong keseng umai. Gomba kalau mata ke HSPDP kam don show ikage nongrim kibas kem jong mai. Ni mentang nidang peteng, dia kata artikel laispa nyopwe. Nidang persya, dia kata macam soi, kebelah soi, kebisitip tang katu dengan lebih mentang ki persya haki beriu. Dia kata macam soi, dia kata besar sekolah, hapeng ke sorkar, asam bak ke sorkar, Meghalaya aku kita. Lalle klaim ke jimenjur ke jauh upat pak. Mentar kiwan magpili ke upat pak. Oh cik ini ke RDA ini ke seng rulum oh di keren meeting bala dadang don ke HSPDP baka UDP kari yang nangsyahan oh kipat ba balai timlek ranteng itu balai timlek ranteng kiong mangideng ke seng rulum RDA ke banyak teli hakan lama hakatakan lama juga RDA banyak pun yang kan MP election hai kita ngecing teli ke bersisa. Hai bila jiu yang MLA HSPDP begini yang rinsang lang baki nongalam jaka ati bila jiu okay ban keli ya kani tajisha hangmo kita ke MLA jaka HSPDP kita jelek kanyawak pada semalam yang nongalam jaka ati tang para mabiru pikirnya teli lebih mau bercutak siau pat ba oh kipat ba namar katarau niong bagi kuak bo pat ba ulong besar
upat ba unong basian ikwa ba upat ba ude bantip ude banang ban bishar ya ki suri kot sne langbrat usuri abo kwa bandrong ka kanhon je langbrat umlek ku usuri marusutu ban masndrong ku usuri ken petruk kita ke langbrat u bori eladi da kasni langbrat ulek ada jurjong ulangbrat uli umang langbrat umtip pada usuri ula I ega kenhon langbrat bat andawan pai kini ke kenhon langbrat kala li syah kala syah punya usuri jadi matang idan kaman start kan bishar ngajong di patba lada bila kutub ya usuri kum sedi langbrat kabha ba kuduk usuri sendon dang yo enam pentan bersyur menurut man kuduk usuri kaya macam apa ka BJP ka tit ka kamla man suti ane gaya ka pindan kam da ka NPP ka kershan ya ka CEB ya po parliament bakan long an bakan long ka CE ka BJP menta kam pinjeng candidate ane gaya kong de ban kershan ya ka NPP ka way pa ka way ka board ka bapi board ka NPP ka de ka board ka bapi ayo Narendra Modi kata ka de ka jingkran jong Konrad Sangma Chief Minister Joga Jelami Khala Denmark kata saga eipat ngindang lingo Denmark kata laringi ong bangi persya ya ka BJP ini ban persya kumcu ya ka NPP laramdon jaga ya ka BJP yang negara amdai bandon jaga ya ka NPP yang negara nangli syakmat kopi patpa laringi sroto ya kata laringi sroto ya kata nginlong sya ki patpa ki basta ngawan nak macam ni komuta usyakri umat terba jadi nakabenta kani kasyolong parliamentary seat pan ni khmat nakabenta ke life hundred poliki constituency pat komuta usyakri kama kular kalong pan syakri hok pat pan le hok jaga daga kam kabaki kendra ki pensyat hage terbaik ki batlot ke jama pangkawai kama kerpat na tuki patba kalong kombangi kumkina nilam joga parti nado pengisang ya kan ke parti ni smotho pakamlong ka basuk habin lek sika portray panyo thua ya ki nongrem pan ong ya ka jat meneu oh papa oh ka jat meneu to ya ke ni kamti ke pengilalam kalamti ka bodon haka ka juti chnai ni smotho kanumlong ka basuk namar hablam lim lamlen ko ki papa en rei ka snow ban ai mo play bakum ki mengilam ibu kadi shanya play ni dan kecingkemen ke bas kamu tahu play ubala pande ike bakal pada bas sopo nak kalong mementa upai baru udan senda jami pada namun ordotin bahkan ke kentiru kajeng kemen skam bah ke sauturik ni kemen dia kata cincok pakai cincok jong ke parti haga perkhat pernan nomor panjele persya mah panjelam ya kecing macam perkhat nakarukan perkhat kabarim siakarukan perkhat kabatumai o kamlong kabasuk lengim artatin alado play event nyenyi ya kecing job jongka voice of the people party ya kecing macam perkhat jong pata ubon bulin pakata kecing job hi kali kecing job kabau pata hi usil karai paninya ya kalenti kabatumai. जब राजू को अपने महीने के राशन का चावल मिला तो उसने देखा कि कुछ चावल के दाने बाकी दानों से अलग लग रहे थे। राजू को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने इस बारे में अपने दोस्त देव से बात की। देव, मैंने इस बार फोर्टिफाइड चावल लिया था जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व मिले हुए हैं, पर मुझे इसमें प्लास्टिक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने भी सुना है कि आजकल प्लास्टिक के चावल आम चावल में मिलाकर बेचे जा रहे हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी देखा है जिसमें उन्होंने चावल से बॉल बना दी थी। क्या ये सच है? अब हम इस चावल का क्या करें? राजू, आज पड़ोस में हमारे एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर आए हुए हैं, चलो उनसे ही पूछते हैं। राजू और देव ने अपने एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलकर इस बारे में बात की। सर देखिए, इस फोर्टिफाइड चावल में कुछ दाने अलग दिख रहे हैं। घबराइए नहीं, FSSAI के निर्देश के अनुसार चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जा रहा है। इन्हें कहते हैं फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल के दाने चावल का पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड
और आयरन को सही मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर इन्हें आम चावल के साथ 1 दाना प्रति 100 दाने के अनुपात में मिलाया जाता है। अच्छा, पर ये बॉल जैसा क्यों हो जाता है? पके हुए चावल में 80% स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है। और हाँ, किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है? जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।